Kaseng jengki nong shet jasni haki school harilum jaintia ke all jaintia midday meals worker association haka arpu hunril tarik umi kala penlong ika jingalang bakerpang hayung wali ka panaliar pad haka ni kesngi la penlong ru ika jing penkup buram bakerpang ya usam larang ba ukro lam salan ki pariat advisor AJMDM WU Ujeri Anderson Suting President AJMDM WU ula penyat ya ka jingalang bad ai ki kintian pediang buram bad ka jing aingu ya ublay kiwei dikirang ba ki bayadon lem haka ni kesngi ki kentup ya uma dei bor mi sinkon wahe shnong tepep palie udami hi woti pede wahe shnong chilyang rat la yor ya ka jingkran ai min sim naki dekhot ka all jaintia midday meal worker union da ka kong banalis im President Riphoi District Midday Meal Worker Association kumju na uma longda baman in charge midday meal thatlas gain block kum kadak ban pen kraw ya kani kesngi ki blok baper hapok kalam jong ke AJMDMWU kila ka kabu ban pen ko buram ya uma kru lam salan ki pariat kum kadak ka jing sungo buram ya ki kam ki ba ulale na ka benta ka jing bento jong ki nalor kani kala donru ka jing pen ko buram ya ki wahe shnong bat ki dekhot jong ke AJMDMWU ki balong ki nong ka shan barat ba ban penyat renti ya ka seng na kapor syakapor ukro lam salan ki pariat haba keren hakani kesngi uong ba ka jingla ban penlong ya kani kesngi kalong namar ka jingye trelang jong ki brio sarkar ki badai pet ya ka midday meal kumjo ki seng baper ki bala trei na ka benta ka bha ka miat pat ka jing mento jong ki nong shet jasngi hagi ni kisngi ki por jam in to ki wo panyo langba iyong I man se yung lai ba chi ta kulai chi boni ki wech nong yong I ki bada ben da panyo I ki wo bon wa I la ki am ne he ni yang I ong I ki da ba chnong ki yang I ki ve chnong yang I tad yang la kal yang chan kal yang I paramru paravim parawki khnam wa ka ni ga longbru ka man guru ki yang I unang he nang kmai go unang he nang karai go kat kam isnan yang ki ve I ta yo man ti baru yo no ti balai chu wato hawa ko kal I bin ka khandao ko kini to ki bor go palai ga chim kibitawan ge jingat kibitawan ge jingman ge jinglong ge jing em jing yong ki to mani berle so san ru to ai no te e ba kani ge no muna ko de e ge he chno kini ge dar bar chno ko phir khana ra ongi ge babun ko em kam ge tuna ge tambun ko em kam ye kalam ne banta yo tim yong ki kam yong go bon balang tan syam ha yara kale chan District Kibadon na po kastit dighalya. Habang ikanmaw ikipor kibaladep. Tengteng habanjaw ki umat. Tengteng kawan ke Jesus sangsot halade kum kikop inang Shedja School. Nama pagimat hasibun ki benta. Hasibun ki jingye ki jingjinjar. Hasibun ki ki bangi umat. Hakikam ki bamangi idon. Hakipelsnem ki balalekno. Nrais ngau kuman pat, bak sengau wan kemensim. Bakat kita Islam, ke Malaysia, ke jing Kristen, ke jing dan nyalade, bat ke jing bom kenau, ke jing bom tip, ya ke bainong ke bamangi yoro. Nrais ngau kuman bantre ya ketam. Tak hadu kipor jong Islam mubaladep. Ha ke bangi ya kendu, ya iba ke aparya. Ubriu balen nyalade, ubriu badan ke jing kikle, ubriu baba. Ha katenteng lajong kumuri ramba bantip ya uriam siliang ukup siliang bantip ya duk usuk bantip ya jinjar bantip ya kasitom kasipa jongi kiriu benthe jong kiriu ramba ibaba bat kibatrei ya kane kakam kumbanga juong na kapor sa kapor ha kipor kibaladebno nadu ha kipor kibanga tentrei ya kane kakam isa apo ka undum tenteng yintip ro bang iyo e kabainong 1000 pengka to onarium nrais ko kena bantre e kam klam jing khoyo mensim klam dan kano sio kena ban Shedja School nrengim tepat langi yap nengiem langi dunong nengi yonong langi im lanengi yo hakando korkom kabainong dala kod bunai dala kuai kepor bayo kisah sio kmen 1000 pengka tenteng niyo 8000 tenteng niyo 1000 tenteng niyo adu lai benai sau benai sisin yo
tentang iyo haga sisna masin ro resyo tana yintep kay kabangi day banle shanongin ya nisusap kumenya kakam kabangi tray yimtep pa ya kabay nong kabamangi iyo hadu kini kisnam nilayan dan pelsnam nila tray ya kakam ndray omdan baito ngong yipi omdan baito ini itu tangga school itu tangga kena school ini mo ikai dari kong masyadjah school itu kena school ndray omdan baito daki rusarkar omdan baito daki nongtray office omdan baito da mano yang kat kine kisnam ki balada tak anda kabur jong mensim mukot kabur jong beli kaya dan mereka wan negeri wan dapat sekolah dari yang approve kita mereka memang sudah beli dia tu tulak yang di memang musnya memang akan musnya pasal ni falwak ada dah tawa embah di dia nong yelam kamjo dah kerja itu lagi yang di manra dari jinjau ni ada approve ke sorkar beriak di arja tengah ya tulak yang di itu import untuk dia tulak yang di arja sekian dia dah yok di Ia Indonesia office sudah terai. Ngai sebelah staff yang armut, orang apa ini sudah kira man crash tong ini sekian. Ngai lentar penyak itu anglo di dan kata orang ya approve dah yok di area yang sudah ada apa kamu terhadap kan. Indonesia office sudah prepare mula 100%. Semua lagi hak atau statement di dan yang release gan ka boy sayang thi ina le no iworo ka itu sat ka dab lai completely ka dab lai dan ka wan ngati kalama ka SDS yo juai ha